Radyo Tiragpas. Oras di Radyo Tiragpas. Kintipen Channel 13 at 2 minutos kalpasan ti oras nga alas 6. Itamalum ti Martes, petsa 14 ti mabilang iti bulan ti Abril taon 2026. Kasi ti sigod papagayam mida. Makadkadwa tayo ti Master Control, Manager Well Laranang, Astamo tentative sa ITPN Channel 13, ni Ma'am Alpha Jen Rafael. Nga umay manin nagpalaylang kinagampayag itilawang at tangatang sumanglad isang dayaw wapagtengan nyo. Babaan iti daytoy programa na paulwan sa miwingayog kinandaniw ti Lucanja. At iagserbe winwagpay kada kayo Manong Lito Alcantara iso ti sinadaan na mangkeben kin magpasangbay kada kita sinurat yu abunag dinandaniw anak kinkastamutin na kita papagayam yu ngunayat at umartarabay ti daytoy programa. Mabalin mo at ngidamin nyo dagita kuminyo ti live Facebook ti DCTP Radio Tiragpas. Kita tingarod to muna sunata amay ruknoy kada kay amin na pada-pada.
kumusta ka? Kumusta tibiyay? Apay ita ka lang nga at parang. Kumusta met ni ay ayate? Uray ano na tungo metlae. Kaskadi kanyak analailo, kaskadi kanyak aman nagaawan, di nakakadipas pasagdan sa uan na kestan. Managadyak na ramidan, kaskadi kanyak analailo, kaskadi kanyak aman nakaawan, di nakakadipas pasagdan sa uan na kestan. Managadyak na ramidan, kaskadi kanyak analailo, kaskadi kanyak aman nakaawan, di nakakadipas pasagdan sa uwan na kastan. Managadyak na ramidan, di nakakadipas pasagdan sa uwan na kastan. Managadyak na Dan sa 10 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Mimsakbay na papagayam, mindag ibasa ti bunig ti Landaniw, hasta mo tindag ti kablaw yung kominyo ti live Facebook. It kablawan tayo muna ti papagayam tayo nayat, at umartarabay ti dahito ya programa di ta Western Pangasinan. Hasta mo ta probinsya ti La Union, Benguet, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, Ken, Ilocos Oras, Pangrunan, ti Sudad, ti Candon, Ngayan, ti Radyo, ti Radpas. Kita tuyin dagiti brandi da motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Kaso installment, anya pa ito, urayin nyo gagayam, umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makailuwar ti motorsiklo yo, ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Orken, Abra. At dati agur ura ya 1,000 pesos. Kadad dati makuyog na customer ang makailuwar ti motor na. No dati sa Lutsudio tumawag, ti dahito ya cellphone number 0927-6952-099. Wino kumontak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo karag tinadakama to branch office ti Don Philip Marketing Corporation nun saan nyo liblipatan ng ibagatinagan Lito Alcantara Sales Manager. Wino ibagayo ng ugyo ti radyo ti radpas karag ti madanunan nyo agkakapintas kinaisum ababarasang to opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnoin sigida maalay yung mutlang ti 1,000 pesos no makairuar ti motorsiklo ti customer. Pre-helmet lifetime free service, 3 years LTO registration, ket requirements to valid ID ken may salang komikar.
Don Philip Marketing Tagur-Uray, kada kayo. Dagitimot nakabayo dun di motorsiklo na inkayalanin na regional ORCR, ti motor youth opisina, ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot talagsaan pa'y, anakaala ti plaka, ti motorsiklo na manipod tawon 2017 nagpababa, 2014, inkayalanin winiklem sa dyan opisina, Telteo District, Candon City. Itugot yung lang nagitay Xerox copy, the original ORCR, ti motorsiklo yung agraman valid ID. Kita to'y panirot ti panawagan. Mapukpuka wapitaka color black. Kukuha ni Mr. Franklin Passion Jr. ti Dan R. Santiago Ilocosor. Anaglaon ti dumaduma nga ID agraman driver license na. So sa sino man papagayam tinakakita o nakapidot mabaling isubliyo dito'y DCTP Radio Tiradpas. Kumusta papagayam? Talaga na baralata katay nagaputay inarbakan kangitingitan tiyal daw agslasa tayo ti National Highway kasla ang kulkulinta ba ipanagkita sa karsada pinapalalo abara na. Kikablawan tayo nga rula pagayam sila Romero, ni Carl J. Romero, ni Teresa Romero, ni John Joseph Romero, Salvador Romero, Pedilena Romero, ni Martes Romero, Fernando Romero, ti Barangay San Miguel Burgos, Pangasinan. Kastamot ng karapagayam, Rosalyn Garriga, Reynalyn Garcia, Roma Mitoquero ni Edmond Gamata, ti Banayuyo Ilocosor. Naimbag nga oras, ten kanituyo papagayam nila. Kita to'y pangaro ti pamalagip manipod master control. What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star. October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Candon. So what are you waiting for? Mark your calendars and let's go to Candon City.
Sugamit dato yung programa ng President Bongbong Marcos no aming ang pamilya na makawag ng financial assistance. So, napalunod ng Kongresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inigitan na program ng AKAP. So, dati AKAP ako sa kabalo ng programa ng SWD at dito'y ako at dito'y sa bali na mabalik na makaawag ng financial assistance. Dan sa 10 minutos, kalpasan ti oras ng alas 6. Ikablawan tayo ni Renyo Bustamante, manariman mo nga buibuya, ti live Facebook, ti DCTV Radio, ti Radpas. Hasta mo tin Roderick Saldua, unanan ito, good evening sir, watching from Waigdaya, Candon City. Naimbag nga oras, mupagayam Roderick Saldua. Kablawan tayo mo da pagayam Dionisio da kanay Clarita Ragos de Barangay Kalaotit Baknutan La Union. Hasta mo tinggal da Mr. Renato Mirna Pascual de Ortega Baknutan La Union. Kablawan tayo mo di Barangay Captain Alfredo Kawis Barangay Kagawa Gigi Coeco Geoffrey Cadorna ni Minda Palo, ni John Byron Genderillo, ang babag ti Barangay, Banukal, Lidlidda, Ilocosara. Hasta mo dun pagayam, Glory Gayaw, Emily Tumopia, Annabel Tumayo, Marlene Antolin, Kelmenia Ramos, ti Barangay Kalitong, Borgos, Ilocosara. Kablawan tayo mo ti Asinyan Rondalia Group. Kaskara pagayam Alejandro Colas Banwa, Carreño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang Enrique, Bakdayan ti Barangay, Kalumsing San Emilio, Ilocosara. Hasta mo tin Barangay Captain Edencio Banwa, Barangay Kagawad, Arcadio Gumalio, kini ex-Captain Roberto Balbin, kay Barangay Sibsibo San Emilio, Ilocosara. Ablawan tayo mga ni Mila Valdez, Marilyn Pariñas, Solita Pascual, Tricia Valdez, kay Barangay Langigan, Sikin, Candon City. Kasta mo ting Greg Lawagan, ni Manuel Kidaog, Ana Kidaog, kay Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosara. Ablawan tayo mo ni Ben Saludo, Abit Saludo ni Nixon Dakwase, Domingo Manzano ti Barangay, Amaraw, Santa Cruz, Ilocosara. Hasta mo tingko na pagayam, Rogelio Ortiz, Ronaldin Ortiz ni Jocelyn Ortiz, Yogardenia Ortiz ni Durocho Ortiz, Kenrona May Ortiz sa Barangay, Nagsabaran sa Balawan, La Union. Kablawan tayo mo ni Maricar Murao Garcia, ni Carmelita Murao, Nelson Murao, Baby Murao, hasta mo din Villanueva family, Contawi family, Musila family, ni Barangay Paratungtre, Bangar, La Union. Hasta mo din Barangay Kagawad, Alberto Gamis, Barangay Kagawad, Jocar Parillo, Barangay Secretary Nelson Manalo, hasta mo din Barangay Tanod, Kendi HWBNS, kay Barangay Villarica, Candon City. Kablawan tayo mo ni Roslyn Yanga, ni Lisil Ramos, ni Sita Gaja Valdez, ni Mi Arias, kay Yolanda Rosario, kay Barangay Patpata, Sikin, Candon City.
Pablawan tayo muna Dilar, Dira, ti Green Valley, Baguio City, ni Jolie Navarro, ni George Ramirez, ni Joan Ortega Ramirez, ni Jen Garcia Ortega, ti San Fernando City, La Union. Hasta mo tin Maluwa Baya, ti Candon City, ni Magda Ileo, Tapato San Esteban, ni Locotora, Kablaw dahil ito kunagapo, kinpagayam, Carlito Estranero, Tisabangan, Santiago, Ilocos. Kablawan tayo pa na pagayam, Eli Boy Labindino, Emily Labindino, Melchor Labindino, Amel Labindino, Aurelio Legaspi, di Barangay Gilong Dalawa, Alilum, Ilocos. Pastamot ng Grapagayam, Augusto Legaspi, Juanito Alcantara, di Barangay Talyaon, Tagudin, Ilocos. Kablawan kay mo ni Rick Rivera, ni Michael Katabay, Doming Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., Ray Bain, Tinedwin Sulibon, Don Philip Alaminos, Pangasinan. Kita tingaro tumunada ni Mentay basa nagkapog pagayam. Aileen Berso sa Kabab, ti Pantay Tamurong Kawayan ni Locotora. Nung dahil ito'y karada sa Jay Pagilian, ti Itale. Ti Daniel na Pauluan, Podno Ngayat. Si Kalat ay ayatek itinapudno. Sikat na magbaliw tinumo. Si Kanday tay nararapap ko. Nga agbalin na kapisi tuy puso. Si Kalang tinakay ayaten. Amang tag-ibig kin mga iwan, apag sa dagan barukong mo, kitikutanak, karagitipin na tigta, sikat mangitalkak. Sikalat linaon ti puso kin kaunggak, ayayating ka, Jaktopulos sa Guliban. Puso ko na sugatan, di mo ipayan. Dagi tinarnoy, akin nari, kinsapatan. Awanin ti pagamamkak, ingit liday ang nagpasarap, dagi tinaglaba sa pasamak, jak may ladawan isim dito'y rupak. Nagulib ngayat, ragsak tisim mukat, awan kasping na panagayat, daytay na inapudno, kit dinto ang agresat. Suray tati Dani wana Pauluan,
na podno ngayat. Managapog ilahiling berso sa kabab. Ti pantay tamurong kawayan ni Lokotora. Hinday ito kada sa jay tali. Kita trimot nga rod ti Maysa sunata amay pakuyog ti daniw na. Daliang naman, nga kita matang pagtiyagag. Tuy puso ken kalarwa, agrot
maragsakan na datoy tatayan, makakaduak na gito yung tutubo na datoy tata. So, doon nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Dapat sa pulgit siyam minutos kasangwanan ti oras nga alas 7. Kablawan tayo ni pagayam
Alfonso Rayray, Astautin Angel Alpero, kini Legion Alcantara manariman dagitoy nagbuy-buya ti live Facebook, ti DCTV Radio Tiradpas. Katunan ni Legion Alcantara, good evening tatang watching from Makati City. Astautin Juning Alcantara Pascual, Pablawan tayo may tinaimbag nga oras, kin kanitunay ti daytoy ngayon na pragbuy-buya ti live Facebook ti programa sa Miming Ayog kin Dandani Tilokanja. Kablawan tayo nga ro na pagayam Janus Car Orpelia, Janice Orpelia, Dante Orpelia, Crisanto Gabayan in family, Danaya Gabayan, si Barangay Salvador Sikin, Bandun City. Kastamutin Grapagayam, Armando Muñoz, Roger Sibayan, Domingo Lopez, Rodolfo Pablo Dante Sibayan, Rodel Coloma, Rodrigo Macanas, Herminio Merengen, Fernando Pablo, de Barangay Losong Norte, Bangar, La Union. Kablawan tayo muna pagayam, Delia Kidangin, Dio Kidangin, Ricardo Calagis, Roselyn Calagis, Ronaldin Dumpain, Kinirialin Benito, de Barangay Sariwan, Salcedo, Ilocosara. Astamutin Grapagayam, Macario Abaya, Jose Abaya, Warlito Abaya, Jomar Abaya, Clarissa Abaya, Cyril Abaya, Nimi Abaya, Isecho Pantar Villahermosa, Santa Cruz, Ilocosara. Kablawan tayo muna pagayam Albert Katsu Almasan, Pilar Abra, ni Raymond Cadusio, Tambulugan, Narbacan, Ilocosor. Kastamutin Grapagayam, Apil Gabisla, Nandaya, Abilina Dakumos, Bagday, Arji Abilan, di Barangay, Bitong Galimuyod, Ilocosor. Kastamutin Roderick Paulo, di Pawa, Bigan City, ni Lister Tilaplapog Villavisosa, Abra. Kablawan tayo pa si Badwa Family, King Garcia Family, Kilumaba, Kilabapaya, Villavisosa, Abra. Kablaw tayo si Manipod, si Gomintong Family, si Barangay Namatikan, Santa Lucia, Ilocosar. Astamutin Grapagayam, Mr. Miss Arnel Quaresma in family, Mr. Miss Maribel Serrano in family, Mr. Miss Gerald Quaresma in family, Mr. Miss Alan Limon in family, and Mr. and Mrs. Alexander Limon Sr. in family, Igastamot ken George Jojo Toledo in family, ken Punong Barangay Irenyo Calip in family, ken amin na Barangay Officer, Ulo Norte, Santiago, Ilocosara. Ablaw na ito nagapo kin Barangay, Kagawad, Wawi, Limon, Ulo Norte, Santiago, Ilocosara. Kablawan tayo mo sa Barangay Kagawad, Mario Bare, Barangay Truslang Ilina Abanto, Barangay Secretary Leche Guerrero, Barangay Captain Ricardo Belog, ke Barangay Nagrepkan, Santa Lucia, Ilocosara. Astamutin Grapagayam, Amor Salibo, Lorenzo Lawagi, Julieta Lawagi, Kendroni Alcantara, ke Barangay Barakbak, Galimuyod, Ilocosara. Pablawan tayo mo Jubilito Bustamante, Neurinico Bustamante, Prudencio Bustamante, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union.
Pablawan tayo pa ni Ariel Lopre, Mariel Lopre, Yolanda Lopre, Ruel Lopre, Manny Linason, Dejo Cleason, Lia Ison, Ken Daniel Orbos, ti Barangay Katuday, Mulinaw, Pangasinan. Kita tingaro ti basa ti Dani wana Paulwan puris iti dalan ko. Managkapo kin pagayam Rem Yanis itagat Sor Claveria Cagayan. Numday to'y katadda sa Jay Pagilian ti Hong Kong. Ano sak tiyagtaeng iti lubong nga nakaikaryak taday to'y tinaykadeng diso a pagnadak paraiso numan pa'y napnuto kinrigat tayo sumot ti burayok a pagsaktuak talgod ti biyag. Umadangak no paynasit tilasatek kadana. Ikarigata kikaten tunggal puris tu sakak. Waknita kanapnuan kirig tulisdos. Magturong itinasantak natalgo damasak bayak. Bagnus ko tisilaw asinigdak. Binalong ko si balasitaw anakay sadsadak. Agkaradapak aging gamakad takdurak. Awan man sa rukod, akabadangak. Aramatek ti kakaisuna sa guday, anay pabulod kanyak. Amakidangadang tanyaman, apakaisagmakak. Webker panunot, kinpakinakum timang salwad. Aging gamadanon ko, ti kalkalikagumak. Ikarigata kawaknitan, tinasama ka bakir iti biyag ko. Kitagsampaga na santak, timula nga intukit ko. Itiliso a pagpasagak, kaya't ko nadalos ti tugot ko. Tapno na sa isayat, isusubwal dagi sumaruno asagibo. Uday ta ti Dani wana Paulwan, puris ti dalan ko. Managapo day ta kilpagayam, Rem Yanis, Tagat Sor Claveria Cagayan, Munday to'y katadda sa Jay Pagilian ti Hong Kong. Kita tingarod ti may sa sunata, amay pakuyog ti Daniw na. Urang man ti balikas nga mangiladawan iti inaanayat pamatag na nga agluplupyas. Ina nga adat sibay mo kanti ina nga adat adayo na imbag ti panagpuspuso agnanayon anadong
Inamkat OFW, saan nga angaw ti sakripisyo, agip-iptur iti adayo, tapno pamilya kat ag progreso. Madigus bukod na aling luluwa na kat ag tagtag, naragsak tuwa sumangpet, no di anak kat nasingpet. Inaanaunget, isut inaanaayat, ugali ama pagwadan, naanduran niya manarigan. Panawan pa nakaiwawa, aday suna amang bagbaga, ayat awan patinggana, naindaklan ka o ina. Iinakat isagot na, kakaisuna abiyag na, awan umasping kinasayaat na, at trabaho para iti anak na. Agyamanak iti soporta, manipod iti aging gaita, agyamanak iti ayat, ngain paay mo kaniya. Agyamanak ti pamagbagha, managayat unay nga ina, dito'y pusok at talinaet ka, sagot na ka ti na marswa. Intay nga rut supapakan, aglup-lupias na pamatan, tanu awan ni inang, awan tayo matsanga lubungan. Sapay pumakan ni Diyos Apo, ay aywanam ni inang ko, salun at ti ipaay mo, tapno napiksa nga ag trabaho. Panawan pa nakaiwawa, aday suna amang bagbaga, ayat awan patinggana, naindaklan ka o ina. Iinakat isagot na, kakaisuna abiyag na, awan umasping kinasayaat na, at trabaho para iti anak na. Sapay pumakan ni Diyos Apo, ay aywanam ni inang ko, salun at ti ipaay mo, tapno napiksa nga ag trabaho. Intay nga rut supapakan, aglup-lupias na pamatan, tanu awan ni inang, awan tayo matsanga lubungan. Iti panang irogi kada gito'y nga produkto, kat gapo iti tagtaga inop, nga nakita dagiti nang aramat nga saan nga mamu nga bababae kas kada lalaki, kat pinaramid ko dagito'y gapo takayat ko nga makita dagiti ay nang usar, kat isumet ti tao gayam ti mangus-usar, so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito yung inspirasyon, nagito tapno ado ti mang amo, tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Dati kahit nga saon nagito ita no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat
nga mangsuro o may dalata kat may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasanuti kastada nga agaramid. Dapat dagiti da duma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat namin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpabuya ang kwakas kasigudan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito dragon kas kada bilit mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kas kada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin ay katuon apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumutoy biyang ta danunan dagitoy no ada kasapulan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado mapitong ito. 7 healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Pagkasat tayo, ang kaya namin magpagang ito yung siguro distrito, at least haniti nga babayan na po dagiti ay managaya tunay nga leaders tayo dito, kanunan kita Deputy Speaker Christine, nga po Mayor Eric Sison, kaya dito na duma-duma pa na leaders tayo dito sa distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million and dagiti na duma-duma nga training nga gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, basta di Dapat may sa minutos kasangwanan ti oras ng alas 7. Kikablawan tayo nga roda pagayam April Abilio, Mirijo Abilio, Rodrigo Abilio, Milanyo Rubang, Elsie Rubang ti Barangay Amgid Candon City. Hasta mutun kada pagayam Roli Gabaldon Laperte, Binaminandaya, ti Barangay Baringkukurong, Suyo, Luzon. Astamot ni Richard Chan, ti Orsalan, Suyo, Luzon. Pablawan tayo mo ti Barangay Captain Pedro Oban, Barangay Kagawad, Alfredo Baclayin, Kendores Ramirez, ti Barangay Mabilig, Sigay, Luzon. Pablawan tayo pa ni Milani Cabanban Marsan. Ni Delvin Ganadin di Barangay Tangke San Fernando City, La Union. Pablawan tayo mo di Barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayam, Frank Almirol,
Chopilo Baguyo, Narciso Abasa, Mr. Mayer Kenjani Fikwa, kay Bangar Respan Radio Group, Bangar La Union. Astamutun Grapagayam, Babi Guruspi, Laria Baba, kay Barangay Pilpil Santa Cruz, Ilocosora, ni Marc Anthony Gratuito, kay Villarica, Candon City, ni Bernardita Libaton, kay Bognay, Candon City, kay Janice Miragonton La Chica, kay Pantar Villahermosa, Santa Cruz, Ilocosora. Hablawan tayo pa ni Cesar Valleos and family, ni Vincio Inigo Sr. and family, Ryan Valleos and family, kay Barangay Langigan Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo na pagayam, Henry Navarrete, Miriam Navarrete, Jonathan Navarrete, Ginali Navarrete, Laja Amores, Gerardo Canton, Maria Canton, Lorenzo Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan, kay Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Astamot Kablawan tayo pa na pagayam, Bet Alcantara Domino, Lisa Cortez, Flor Lisa Reyes, Beatriz Basilan, Melilla Piawin, Clarita Domingo Tesecho, Balansay Kabugaw, Suyo, Lukosara. Astamutun Grapagayam, Willie Romero, Tilaglawan, Santo Domingo, Lukosara. Mr. and Mrs. Berilio Virgilina Domingo in family, Mr. and Mrs. Binamin Brenda Rantin family, kini Mr. and Mrs. Eliomar Piz Domingo in family, Kinalbo Santa Maria, Ilocos Sara. Astamutin Jobiling Gawat Salon, Adelina Bugasto, kay Barangay Darapida, Candon City. Kablawan tayo mo ni Edwin Azurin Bisquera, kay Bangga Dabra, ni Tesmi Nati of Caburaw, Borgos Ilocosora, Astakin Jopera, Bilaso Jeffrey Dangkikan, kay Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Cesar Gakotan, Violeta Gakotan, in Gakotan family, San Nicolas, Candon City. Astamot ng retired Master Sergeant Arthur Passion, Cora Passion, Kati Passion, ni Cisalin, Astamot yung Barangay Captain Mr. and Miss Robin Mamaklay, San Roque, Santiago, Ilocosor. Astamot Tablawan tayo pa na Pagayam, Matirisa Gaboy, Dan Albertangan, Lucila Elgamo, ni Osang Reclusado, kay Barangay Robio, Galimuyod, Ilocosor. Astamot Rapagayam, Jose Valdez Ligaya Baldin, Claudine Barruga, Dani Rosario, Miriam Corbito, John Balucana, Pinisansan Sumakyat, kay Barangay Bilbilay, Galimuyod, Ilocosor. Tato'y pangarote pamalagay manipod master control. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy
Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000, one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester, we're sa wala po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So yearly, year in, year out, malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship ko. They're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti dalluyon iti kabay bayan. Gapu iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti dalluyon ket mabalin ang natupay ngam iti 5 a metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti dalluyon iti kabay bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Dan siya minutos, kalpasan ti oras nga alas 7. Ito na ni Alfonso Rayray. Good evening, Idol. Special greetings to my best friend, Robbie Cala de Tasinait, from Al Rayray, Timanueva Santa. Thanks and God bless, Idol. Ni Alpero. Good day, sir. Pakumusta, anak man? Kin Padilla Cecil, Marlene Ganyo, Victor Abaya, hasta mo tira kayo amin di sir, thank you. Nagkapulit akin Angel Alpero. Ramot ni Legion Alcantara, good evening tatang, watching from Makati City. Namot ni Rona at Iborcio Bungulan, good evening sir. Hasta mo king kapagayam, naimbag nga oras kin kanitom. Kunamot ni Nueme Orteza, good fame tatang, watching from Orteza family, ito'y Baknutan, La Union. Kitagtuyin dagiti brandi da motorsiklo, Honda Yamaha ken Suzuki. Kaso installment, anya pa ito rin nyo gagayan. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makailuwarte motoryo ti Royce Crop Don Philip Marketing Corporation. Manipur Kandum Branch na Bakan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ken Abra.
At dati agur uraya 1,000 pesos. Kada ko at dati makuyog na customer ang makairwarte motor na. No dati sa studio tumawag, pila ito yung cellphone number 0927-6952-099. Wino kumuntak ti Bia Messenger, Vito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Karagitin na nakama sa branch office, Tirong Philip Marketing Corporation, yung saan nyo liblipatan ng baga tinagan na Lito Alcantara, Sales Manager. Wino'y bagayo ng igyo, ti radyo tirat pas kadagiti, madanunan nyo kakapintas kinaisem, ababalasang to opisina Tirong Philip Marketing Corporation. Tapnoy sige na maalay yung mutlang di 1,000 pesos no makairuwarte customer e motorsiklo na. Free helmet lifetime free service, 3 years LTO registration, kit requirements to valid ID, kin may salang ako may kara. Don Philip Marketing Tagur Uray kara kayo. Dagiti mo't nakabaya din, ti motorsiklo dahil kayalanan, dagiti original ORCR, ti motor youth opisina, Tirong Philip Marketing Corporation, Kandun Branch, Kandun City. Kasta mo talagisaan pa ay nakaala, iti plaka ti motorsiklo da, manipod tawon 2017, agpabawa 2014, yung kayalanin mo ni claim. Sa opisina, Telteo District, Kandun City. Ito ko lang dagitay. Xerox copy to original ORCR, te motorsiklo agraman valid ID. Kitulamad ni Simo po, na imbag rabisar, pakablaw kami dito'y silang Cavite. May gumusta kaya amin sana silang Cavite. Kitpablawan tayo ruda pagayam Florante Gramay sa Santo Tomas, Kandun City, Nilia Gawat, Disil Gawat, Lawrence Gawat, Barangay Katirman, Kandun City. Ablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Abraham Avalos and family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano and family, Mr. and Mrs. Erenio Antolin and family, Mr. Groyo Avalos and family, Miss Edna Escobar and family, and Mr. Miss Abraham Avalos Jr. and family, Sabangan Pinggan, Burgos, Ilocos. Ablawan tayo mo ni Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz, de Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocos. Ablawan tayo mo ni Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, de Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocos. Hasta kay Brenda Lopez, Ariola ti Barangay, Barakbak, Tagudin, Ilocos. Mablawan tayo mo na ang ilisabon selection in family ti Kabarwan, San Emilio, Ilocos. Ni Maribal de Patak, Burgos, Ilocos. Kastaw kay Dennis Madriaga, ti Banga Dabra, ni Augusto Mico Alurina, ti Suyo, Ilocos. Kini Angel Arsina, Tabor, Narbacan, Ilocos. Hasta mo tinga Mr. and Mrs. Jo Felisa Gambito in family, Arling Galon in family, di Barangay Waigdaya, Kandun City. Ablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Yarmayla Garnasi Gawat, in family si Katerman, Kandun City. Hasta pa'y kinahan kay Malano ti Bangar La Union, ni Lilia Dagnot Kasinagan, Bad na Yuyo Ilocos, ni Sally Kodjamat, Santa Cruz Ilocos. Hasta mo tin Mirsi Gabora,
Ira Crisanto ni Rexon Keynes, Manuela Keynes, ni San Nicolas, Candon City. Kita tingor tidani yung hindi basa nagkapo kay Rose Carbolledo Gakusan si Alisa Isabela hingga itu sada sa jay dua kotara tidani yung na Pauluan bulu sa kondag tinaglabas ta inayat kay tinapudno nga 1-2-2 nagtalekin ka jak nagaripapa impay ko ti amin kita din na inilala tali mungkin sinalimut-mutan ka apag darikmat ti amin tinagbatan ta kit binulod mo ti puso kapanagin ko na inwawam kin batim anagmaymaysa kasta nakiltay tuyayatad minukilta panagarimayang tilulwak jak malapdan kit matirtiris tinadipon mo akaunggan sa tuwi na sinaw apanagayat ko't na ikalang iti sa patam abinalkot mo't pamarang aglabusan ti oras kit bulusan kan kukwamon ti waya-waya kit panawang kan Ginakontalyawin kitag sinatan bukudak latan isa ibot ngayon pariknam suray ta ti Daniel ana Pauluan bulusakon dagiti naglabas ta anagapo kin Rose Carbolledo gakusan talisa Isabela. Itagtoy mo't nga rod ti Maysa, asunata may pakuyo, ti Daniel na. Ganda mo sa
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalakakan di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adda pa iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adda pa iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukuha kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon nila unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tagkaapokot ko for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na in my three distrito tayo ito nagalugaw ng Guardian di Balbalayda. They duman sa kay masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute kakto para dito di calamity victims. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Nga maperper dita, awa mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, nagpaaramid at sa dambak ito hindi nga aramid nga may isa. Una nga nagyay tablayan, habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic sir, awanti nailalaw na no preservatives added ko na yay. How to cook ka daw yay. Pagmarinate, pagbalinam ng chocolate. Maminsan ang sarwap ko 9 kilos. And then, they 9 kilos, 4 days. Less than 200 rolls.
Nututubo makaison ati katulungat ti umig ti pamilya ko makatulong dito bing para kanyak sir napinta sa launay. Sa nalagaan mo, inaminta kayang-kaya mo ito so makunak kita siya. Dati tableya sir, ready to eat. Ipangan mo tin na po yun niya. No, tibigbig aramidem nga chocolate drink. Slakapen. Naimas nakirad ka sir. Wala na take ka kasi. Kasi agam kamagam ka kasi mo ti tao nga gumayagala diyan ko nga aramid de ipang ko diyan. Aging gana ti kabalak sir han po ni surrender. Ngayon, dagi anak ko, isa ti no na sumaruno. May pakaamo na siya at ti produkto tayo nga kakao dito Salcedo. Dando apulgit siyam a minutos kalpasan ti oras ng alas 7. Ikablawan tayo mo't nga ron pagayam Maribel Inigo Madarang. Manariman mo't nga buybuya ti live Facebook ti DCTV Radio Tiradpas. Mabaon ti programa sa aming ayog kendandani ti Lokanja. Naimbag nga oras ken kanitong pagayam Maribel Inigo Madarang sa Langigan si ken Candon City. Mablawan tayo muna pagayam Susan Galutan ti Bagani Campo Candon City, Nininaw si ti Katirman Candon City, ni Eric Saldua ti Kamaraw, Narbakan ni Locotora, Kinilari Akisay, Lambulugan, Narbakan ni Locotora. Hasta mo kin Vector Abaya, ti Kamanggan, Santa Cruz ti Locotora, ni Dayan Cortado ti Kalawan, Candon City, ni Ria Palya, ti Lobong Santa Lucia, ni Locotora. Hasta mo kin nga Mr. Mrs. Bini Violeta Alcantara in family, ti Ansar San Esteban ni Locotoron, ti Gina Linmina, ti Kapkapuraw, Burgos, Ilocosoro. Kablawan tayo mo ti Darwin Pantaleon, ni Alexander Pantaleon, ti Kapang Pilarabra, ni Gato Reyes at Okepa Luba Abra, ni Gustavo kin Madeline Monses, Pitamak Villavisosa Abra. Ablawan tayo mo ni Nelson Doña, Paulino Doña, Irwin Doña, Joseph Burita ti Barangay, Buter Santa Maria, Ilocosora. Hasta mo tingin Sera Tobia, Charlotte Aglusolos, Nulever Kodjamat in family, si Makawayan, Burgos, Ilocosoro. Kablawan tayo pa na Mr. and Mrs. Frederick Marcel Combas and family, Pesimar Combas, Presel Bileno Combas, Candida Combas si Barangay, Gayaman Loba Abra. Estamos con Evi Nicanora, Eduardo Nicanorte Patara, Agno Pangasinan, Kenny Lailani Rivera, de Barlo Milside, Mabini Pangasinan. Kablawan tayo mo ni Fatima Valdez, Eben Valdez, Merly Valdez, Roel Camat, Ricardo Sabado, Teco Roy Santo La Union, Mastaw con Albert Rapada, Yopre Requepo, Mr. and Mrs.
Bulyon Organaban in family, ti Barangay Patpata si kin Candon City. Hasta mutun grapagayam Warlita Pascua Cortes, ti Kalangkwasan Salcido Ilocosaran, ni John Rogodo ti Bugbuga, Santa Cruz Ilocosaran, kini Marisa Rubia, ti Kalitong Borgos Ilocosaran. Kablawan tayo mga ni Arnel Garcia, Jovi Garcia, Ira Garcia, Sabuanan, Santa Lucia, Ilocosaran, hasta mutin kada Wilson Calindas, mga Pilipinas, Diga Gallardo, Crisanta, Villacarta, Mili Gambon, Mr. Mrs. Nanding Pili, Galutin Family, di Barangay Bagani, Gabora, Candon City. Paglawan tayo pa ni Tiri Alcantara in family, ni Marlene Pitarque in family, Dila Alcantara in family, Loto Alcantara in family, Ismael Gabo in family, kini Mr. and Mrs. Ruben Norma Valdez in family, di Barangay Waigdaya, Candon City. Hasta Tablawan tayo pa ni Pagayam, Dito Turalba in family, Dito Turalba in family, kay Barangay Kalumbaya, Galimuyod, Ilocos Oras. Kay Divina Rosendo, kay Barangay Kalimugtong, Galimuyod, Ilocos Oras. Kablawan tayo pa ni Perlita Mika, ni Norelia ni Dita Manzano, kay Barangay Kaliwakeo, Salcido, Ilocos Oras. Hasta mo tin kinana kasin di Butobot, Balawan law niya, Nisari Baging di Talimpugo, Balawan law niyon, ni Marta Sabado Cassandra Antonio Cruz, Tinaburan Balawan law niyon. Hasta mo tin Lorna Bumaksa, ni Poblacion Villavisosa Abra, ni Carmila Vilandres, ni Piligan Abra, Analia Asuncion, ni Bangod Abra, Lorena Divina, ni Babalasiwan, Santa Maria, Ilocos Oras, ni Miriam Braceros, ni Pakang Santa Maria, Ilocos Oras. Kita tuy pa nga ro ti pamalagip, Manipod Master Control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter.
Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Today, apples that we pay out in that programa Tulong Eskwela Program na nagdaputi programa ni DSWD na ayuda para sa kapuspitan. Isugamit natin ang programa na ni-request President Bongbong Marcos. Dapat 20 minutos, kasagwanan ti oras ng alas 8. Kitkunan niya ang Ila Fernandez. Hello sir, good evening sir. Hello. Ngayon bagarabim mo at pagayam ang Ila Fernandez. Ikaplawan sa nga ni pagayam, Renato ting Orden, Brenda Tabor, Sherlyn Rivera, Tortiga Baknutan, La Union. Kastamutin Grapagayam, Rita Puro ti Kabugaw, Ilocosora, ni Wendy Loreta ti Magsingal, Ilocosora, Edgar Marquez ti Bocayabra, Abi Kitasol, Joshua Kitasol, ti Kawayan, Ilocosora. Kastamutin Grapagayam, Lorde Posilero, Marlita Gamata ti Lintek, Banayuyo, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Robert Padilla, Randy Badilla, de Barangay Legazpi, Galimuyo, Dilocosara. Kastamutin Ginpagayam, Nestor Sumawi, Jose Galindo, Edwin Tolentino, Tidinaratan, Salcido, Dilocosara. Kablawan tayo pa ni Elvis Ulanyo, Joy Ulanyo, San Pedro, Candon City. Kablawan tayo mo na pagayam, Roelio de la Cruz and Family, Titinan, Santa Maria, Ilocosara, ni Arnold Oeling and Family, Kidasay, Narbacan, Ilocosara, Espiritu Salvador and Family, Tikaparwan, Santa Maria, Ilocosara, kini Florencio Soleba and Family, Tapatot, San Esteban, Ilocosara. Kastamutin Grapagayam, Glen Beras and Family, Ibang Bangar Burgos, Ilocosara, ni Alcian Sita and Family, Ibang Layan, Narbacan, Ilocosara, Anthony Dueling and Family, Tiabor, Narbacan, Ilocosara, Kinisani Calderon Montero and Family, Kinarayan, Narbacan, Ilocosara. Estamos en Cablawan tayo na Mr. and Mrs. Edwin Leonor Quaresma Alcantara and Family, Inalasin Santiago, Ilocosara. Estamos en Daniel Abalos, Orlando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sebain, Ilangua, San Emilio, Ilocosara.
kay ni Kirby Villaros, kay Mateo Buey San Emilio Ilocos. Ablawan tayo mo ni Batot Las Igan Dawasin, ni Jaime Francia, Romil Francia, ni Person ni Norelia, Doming Norelia, Luis Ganad, Mr. Mrs., Claypool Eileen Ganad, ni Concepcion Gregorio del Pilar, Ilocos. Hasta mo tin kay Norme Batingan, ni ablawan tayo mo ni Milba, Rosario ni Milda Valdez, di Barangay Patpata Sikin, Kandun City. Hasta ting Camil Kasatan, di Paypayad, Kandun City. Ablawan tayo mo ni Vilma Gani Kabwat, in family Paryok Pers, Kandun City, ni Nagalon in family, di Paryok Sikin, Kandun City, ni Daniel Galcon, di Kalawan, Kandun City. Kablawan tayo pa ni Vilma Suleban, ni John Suleban di Mabili, Siga Ilocos. Hasta mo tin kala Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista and family, Ipi Bautista and family, ni Barrientos Lona La Union. Kita tinurulin ti Maudi, Asunata May Ruknui, kada kay amin na pada-pada. Sarak tantupay iti sa dinumang alugar ket ipudno tuken ka ti ay ayatek ket siksika agamakak kamang ibaga kuken ka ngem nudung teng tut aldaw nga panagsarak na ayat ko iparik na ken ka kastoy nga tati agayat malmal dayak no adayo ka sarak tantupay di kan agayem ngem nalaglabes pay di ayat ko saan ko mamapay no agsarak tantupay kas tuig matati agayem agsarak tantupay di kan agayem ngem nalaglabes pay tuy ayat ko saan ko mamapay no agsarak tantupay tuy ayat ko saan ko agsarak tantupay.
At dapat sa pulgit ba ang minutos kasangwanan ti oras alas 8 hintay panagpakada. Ikablawan tayo nga pagayam Anita Labayo, Din Wandas Munching Arsiaga, Ibigbiga Sudipan La Union. Kastang tinangil na kuya, Nilantag Santa Cruz, Ilocotoran, ni Agnes Obrero, Italab Bantay, Ilocotoran, ni Linda Ontaril si Ontara, Tariwas Bani Pangasinan. Kastang tinangil Mr. and Mrs. Roy Judelin Romero, ni Joana Romero, ni Jau Romero, ni Sexto General Marcandays, Rubio Galimuyod, Ilocosara. Kablawan tayo mo na Artemio Cabangcala, Constantino Dolormente, Irenio Cabangcala, Cheto Barcheta, Hilario Cabangcala, de Barangay Banukal, Ligligda, Ilocosara. Hasta mo itong grapagayam, Alex Manaog and family, Isapang Galimuyo di Ilocosara, ni Pastorano and family, ni Robio Galimuyo di Ilocosara, ni Rebecca Dagsi and family, ni Kalumboyan, Galimuyo di Ilocosara. Hasta mo itong kablawan tayo Orlando Gamuso, in family Bagar Candon City, ni Roger Rodriguez, in family San Isidro Candon City. Kita tuyin na kiti branded ang motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Kaso installment, anya pa ito ray nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo. Ang makaiwarti motoryo, kay Royce Grove Don Philip Marketing Corporation, Candom Branch. Manipur, Candom Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosor, Ken, Abra. At dati agur oray, 1,000 pesos. At dati makuyog na customer, ang makaiwarti motor na. No dati sa studio, tumawag tiday ito yung cellphone number 0927-6952-099. Wino kumuntak ti Bia Messenger, Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Karagitin na nakama sa branch office, si Don Philip Marketing Corporation. Nung saan nyo libre patar ng ibaga, tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Binoy bagayo ng ngagyo, ni Radyo Tiradpas, para kiti madanunan nyo kakapintas, kinaisim mababalasang sa opisina ng Philip Marketing Corporation. Tapnoy sigila maala yung mutlan, si 1,000 pesos, no makaiwarti customer, di motorsiklo na. Helmet lifetime free service, 3 years LTO registration, kete requirements, so valid ID, ken may salam ako mekar. Don Philip Marketing Tagur Oray, kada kayo. Nagitemot nakabayadan, temotor seklo dahil kayalanan, dagit original ORCR, temotoryo, to opisina natin ng Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo talagisan pa nakaala, iti plaka ti motorsiklo na manipot tawon 2017, agpababa 2014, inkayalanin mo ni claim sa jay opisina, LTO District, Candon City. Itugot yung lang nagitay, Xerox Capital Real ORCR, ti motoryo agraman, valid ID. Ito'y pa ito panawagan. Mapukpuka wapitaka color black. Kukuha ni Mr. Franklin Passion Jr. Tedan Ara, Santiago, Ilocosar.
Naglaon na ito tinaduma-duma nga ID agraman driver license na. Kung sa sino man papagayam, tinakakitaw ino nakapidot, isugbilang ito'y DCTP Radio Tiradpas. Alawin papagayam nila, agsipo tilaybos mo nin, di oras na ito yung programa sa miwingayo ginandaniw, kilo kanya, kitinton manin malum na bigat, padaanan yung tumanin, ito sa sangbay ni Tamray Dayaw, kapag tengan nyo. Alawin papagayam nila, ibati min tinaimbag ng oras, kenrabiyo amin na pada-pada. Itinagan ni Master Control, Nenji Ruel Laranang, hasta mo tintitibisay, Tipen Channel 13, ni Ma'am Alpha Jean Rafael. Kento'y pagayam niyo, Manong Lito Alcantara, ito'y I love you all, bye-bye you.